namar mau mula long paris pris ki bun jaka experience wa sem phang ba ti nyai ki pokuen yai padar bu tristom amne mo ki ton kam chuman bultin namar ki kam ki pa mo kan bala kabor ka jung i Ka parisora klayo pan pelong ya kijing lek burom par ai kublai khaddu na kementai Reverend Father Stefan Karbani SDB Paris Priest jong ka sora Paris ha ka afro tri jemang arja pendriu ha Don Bosco Shrine Paris Center Shua ban mino na parisora bat ban tripat ha ka wei ka jaka ha ka baki bor bahalor kila pen bai renti bat kumban cupekan mau bat pai kendiat chapang Reverend Father Stefan Karbani ublalong kum Paris Priest mentalah nrusnam nadu ba lawan ha sora ba kijing syakri ka jong i nrusnam kalapan kemen shisha ya ki pramangai baro jong ka parisora namar ka jinglong basaurit bajamnut basbon ke jong i bat ibatresh tomat bat mensiam bat du thiak du dam na ka benta ban syakri ya ki kam ublai bat la tribun ki kam ban kentiu syaprang ya ka paris kam tam haki kam mission ka parisora kam klet chu ya ki mati kiba Reverend Father Stefan Karbani ilale parisora kini ki mati jong i kinsa nam syirta kum ki pramangai baro jong ka parisora kita snow benut ba inmi no na paris ndrei kapor kala dai ya i ban trepat sasha ka wei ke jaka kata Don Bosco pena technical jowai kum direktor badai pej dikmi ya ki kena ki badon hakani ke jaka training hakani ka sngi jingle burom bar ai kublai khaddu ya i kila don ki jingkren rengkat ki jing roi ai kublai ba kum juru ki jing ai sobha na ki sob desik ba per ki baha ka parisora rengkat na ka PPC ki bla ai sobha kum kada ka jing i ba jing sa jingkan mau na ka bentai jong i Kublai kadar bagi jongki entasa sedang cinta mayafi ya pingin don manai ngin mau gerbang ya pi jing duai Kublai ondon ringkat hati ngikit kabok karyang namar jompi lesu ku padar bayi ringkat baik kan ker kanda kan riapi Nuksa baba jompi kensanam syirta farewell to you farewell to you farewell to you Father Stefan baik layun kirku bajing i ujisu ringkana sagerku layun kirku pacing i ujisu ringkat angel name ya pi pada gen sagerku Igip tip la noi pada in mi ang ni kila dai trasni nga kemme Try
Bat haka artnyo tarik ujeliu arja apnriu ka PPC rengkat ki pramngej jong ka persora kilalai banbu ya Reverend Father Stefan Karbani Don Bosco Penar Jowai bat haka ni kasni nakaliang kilendo ki belong kinong penyai rengkat ki staff jong kani ka Don Bosco Penar kila priang subhaya i da ke jingkemen da ka ba pelong ru ya ka program lengkot la penya ya ke jelang priang buram ka belengkot na Reverend Father Abiel Sotun ibadai administrator jong ka Don Bosco Penar Technical Jowai bat penjuru layo ya ke jingkren na Reverend Father Francisco Balong Direktor Jong Kanika Don Bosco Penar Jowai. Balayoru ya kijingkren na Dr. Elias Sawian ibadai uskit 3 jong ka PPC Sora bakumjuru ya kijingkren balengkot na Reverend Father Stefan Karbani ibalawan ban simti ya kanika kam ha Don Bosco Penar Jowai. Nikong ya anak Sora Paris badrung idan hangne katukan nikmut kista kibaya salang mangi hangne kikon samla ki jongi kibadai jong kanika institute ke jongi ka Bosco Penar baru bat katukan ningot kikna hostel kibadan galang pangi yawan si bongot daka bos yawan si bongot daki semua ngi padang ni imat pakawai ke sumur laya ladap bah tangi bosok ni dilese kan ni kan longkai kai kapela na kebentai Father Stephen ngi priang sumah pi badal tukum kada kajing priang sumah ke jongi lakerpat yai Father Francisco jongi badai director ban priang sumah daka ba pendeng ya Father Stephen da uni usas batban air ya uni ubuke PPI yang ni kamdai tak kajingnya piam semua bah mereka di kajing piam jong kajing IT ru hakbai Francisco jongi idan rekan lang bangi hakaban hakba mai kumi director ai kata kakam sa Father Stephen tiak ni kapor ngakerpat Father Francisco na kalian jongi kumukpa jong kani kayeng kesem ban ai katukan ni kikentian priang semua sisa ba kemen nam ta jongi ban priang ipi Father Stephen ngila ap na do banai me masen mi hi kales jong ki transfer tinggal ipan kre ban ya letbu kitiar ngar la dabletbu ipadaru ong ben sawan tinggal pen ploy ban letbu rei pra promotional ong apshwa jing up mentak la wan hagring sngi la orlong te angu yo blay yang mentak ke bo la plan ke ba ula mang la orlong te piang borami pi Father Shaka Bosco Penar community ba best lah po province tapi lai hakano kono ka center kani dek ba hakmat ba ka list ba mi di namar ba kitip ba Father Stephen ulong ba best ha sya ka ba best the Father Stephen most welcome sya Bosco Penar ngi ko Father manager ilong rabanget bayawan zakat ni kini jing i rada ndon jing i ngatrai ya film ya wan hi di kelong ke bangi ru isong komen ba pi wan bu wan di Padar Fleshbone di kiwe pat program ba Padar la yu sedang buat su di sistaru ki bayawan berkat ba Padar ki Padar Henry ba la sateng sini bla juan berbuat sini ru di bla tim hai kini center Alphonse iba first time Alphonse bala wan pada Paris Priest mai jong sora pendai lang sistar ke nengkong sudah benengkong sudah teba mentala don pada sini in sedang buat man laga sengi most welcome sister saya ini ba itu mencoba di mentala don cetai te ngin sia kendu ngaru ngan sapau syatahi syakatain ini seorang ajan seorang dengan sepoi sya mau jerong ingin saya kenduk hi nak kepos tapi ya kenduk ingin saya penken mau ingin saya aku belai wah tak belai sibun yang jingwan jong pi ban wan bu ye Padar te sasisin Padar bos welcome belai sibun ya Father Francisco na kalau tak itu kikintien priang semua ki jong pi mangi hang ni kani ka kentot ka pamangingi dan mentangi khot kani ka Salani koloni ban mangingi hap hapo kasnong om jong kajwai henring ni hap hapo kasnong jong kami mentru bat kami mentru kadon ke balang kasle kami mentru ka baklan ba ka palat saus pa yin dia don henry kadang dai pat ka balang snong hapo ka snat nyam jong ka Paris Jowai ngi hang ni salani koloni ru ngidon la ka jong ka balang hi hang ni ha ka pang ngidon kumba henry pho tam
yeng kisam Katolik ki jongi hang ni tingi nang ni na bos ko pena lapin kamti ru dai pada rang ba mangir ngin la ban ngin yo ban pet ya ka ni ka balang ka barit hang ni tika bos ko pena la sang da i pada turku hang ni ka thong hi kalong ban ai training ki khna kham ta me ki khna jong ka ni ka thang jong ka ni ka ri jantia kari penar ke jongi hang ni badai na kata pias ngoi ka ni tien bos ko penar ka jing tmui ka de kata udon bos ko na ka bentaki penar Teknikal yang ru kalong tek kum ka Don Bosco Technical School ka Badon Haslong ka bangidon ki training ho kaya per khindiap ha Don Bosco Technical ke don ka ITI ngi hangni ngidon menen ngidang ngidon meeting baka technical commission manganyo hangni ngidon menta formally officially ngidon Arpo South li ki training ki bamangingi penyag hangni ha Bosco pena bat kani kadi kayeng kabakar pang na kabenta jongi padal solution udon bos ko namar babalai namar ngi ngidei kita ki reunion na kabenta ki khol samla Nujida cik mensisha ya pi padal ban piasna wa kasya rupa yin anatwa tang jiwa bagi piasna wa Welcome, dear Father. Welcome to our house. Welcome, dear Father. Resounding with cheerful voice. May you be blessed in every way as with us you'll spend your days. Ikulashipun pada rektor pada Nandang Makimah Pada Francisco Ikulashipun Maria yo ka obedience list ilapun sanga welcome to Bosco Penar Ikulashipun ya jing keluar jumpi ban welcome ban priang burom ban wan sya kene kejaka kene Bosco Penar Ikulay ya pada Abiel Sotun atau sihi wa di na priang sumha yang ngam wan sya kene ka ying sya jing I jumpi Ikulay ru ya kene ki na hostel bagi staff ma jong kene Bosco Penar itu di jing ruai besok tenat kapila ruai ban priang burom yang ngabad ki para bangit mah jongi na pok sora Paris di kudai sebon di kijing tin bagi jeruai besok tenat tapi priang burom yangi wipi di kudai berar mah berar yubat tam wadena Paris jungi na senong ngayam ina naduk barajo atau ka fubor bon kanwan sini ila men mah ila priang sumharu yang akujuk sa ini zakat di kemen bagi nyetrel karkat mah akan nongkam hingga ai kublai kamtam na ki para bangit jungi na sora ai kublai ni pada peragut pada Henry pada Alphonse pada rektor Batumai pada Batumai pada pendelang kongklat Lesbon na bentar di sing keluar jumpi bawan bu menta yang akan dengan zakat dengan Bosco Penar Aku beli sister na Sister Bosco Girls Convent Kibawang Sendram Mentang Kesengi Berolai Wad Sister Nudrat Sister Ridalin Sister Kirin Kurba Aku beli Sister Rinat Na Tinamau Kisim Nama Terai Benuan Mai Lawan Aku beli Sister Yaine Kurba Malai Bengel Kulai Shibun yang jing Kulai Joki Perwan Semran Wan Bu yang akan ni jing jom Bosco ni Bosco Penar Epi bar kau ikon mat dan ni mah yang kesulitan nama ikon mat dan hajan sampai ya bisa pinang Kulai Shibun pada jing Don Joki ro tip nampai berkala pinang ni Kulai Shibun ada yang perabangnya Kulai Shibun ya ki rambak balang ki balang ro ini ki katkis dan berakai Kulai Shibun maka minta izin keluar jangki benuan bu kumong pada Francisco meni nak ada kajing id mamba pilawan bu yang ni di
Lesbon nakabenta kajing kajing burom jumpi kajing wale wahale school jumpi nakabenta ni hamta membe tamata kasi namta kita terus nam ngadan apa seorang Lesbon ya kajing kersan kajing jumpi hari kita terus nam itu di senam di baladat lembar kajing rekat jumpi kajing rap jumpi ngalah asan mah ibun di bentah mah Paris antara angkatai waktu desibun ki para bangai bar koi bawan mana kisna berper yang sa miss isa kita mana ka hangi masutu bun ke kam tamba ka yafer ka desibun yai Father Stephen nakamta barok kai ki jigirku Boleh latih lembah jumpi. Ia ibannya kini mah gini rusnam kita don sibun kecikirku. Wakum kaparis ngimlah kamiyo. Pakata berokhat kadi kemong pada ibek jintai sistem. Kajing len yaladi bathai ju kaporu kajing long ru na rublei jumpi. Mo bapilala bentuan duri kaparis haka rukom kapadi minta. Tiga apa ngalah sanut mo malba kung kipalok bala juim bun senam ngai taksing awan IT pada cawai pat kipalok bagi dia salang di bahkan Agustin sama jadi mo kalau nggak try kacing IT kalau biang itu mo jadi wilayah salang nadu generate porongkon po dimapun po sangisag di mairi don sini ilayu dewi nong tray barat ba jangan dikatakan nang tagabalang the school bagi we kipat kikau Pudesibun pada Francisco mo gibang itu aslam mo pada Ebial Pudesibun bagi lapar yang subhai di berofat mo kasi pinusui ngelawan katni mo namar ngila persiangi berkontrol sama kiong ni awai dan kali lejong kasulong bagi kuat berpau kecil nak kementai pada yang kedua kedua itu akan di commission pemain ngangin skam kumba pilawan lah sibun di tingkirku nak kementai ke Paris Frampep kaniru ke Bosco pernah kan sayo sibun di tingkirku dah kejingdan jumpi bersibun ya berapa para bangit di katekis orang bawalang di mengkam lagi seng me balang ki samla ki longkme ki longkpa ki narik ba biale sitom kat bala ponan boy pada sini ku besibun Lesbon yang baru nak kita kentian bersama mensim hijompi na kebentai Father Stephen mana antara jengkel kedua jengkiru na kebentai jengsa jengih ni jadi ku besibonnya na kebentai jengpi baru di para bagai jong ka parisora bapinawan sunran ni Father ay bakani kandai kanamdai takasin ka banikong bakasin ka bakadu kanai nakapor sa kapor man bapilag pi wan bit banwani kedu yi lapis ngo kan mau yi lapis ngo kerja kani kayeng kapuli perbon na kabenta jengpi banlong kumu rektor banlong kumu direktor jong kani kayeng ngasan bangil ngidap daga jengteman berkembang ibabu sipun ngite papilo memberi pada experience bah hakibun kilian bagi community yang kini ka expertise ke jompi ke experience ke jompi pendebla ban penengkam hangi hayeng jungi na kabenta ka jingkieu irak jong kani ka yeng mana kabenta ka jingri bulai ke jomi hi ku bikhon ki jompi mentangi bama ki badan ni ki staff mangari kumju perda ni perda ribor nilalong menta ki bikhon ki jompi namar officially menta pilong ukpa jong kani ka yeng kasan kini idon ka jing community hakikam mensiam barhaka jeng betul nanti ke jom hiru penyerap kan lakat yai ya baru kepada betah kini ke yang kasam makin dubla manom beriau haka jeng mensia barhaka jeng melat kumjo mentang ya pois non syaka bakut jom kini ke program balekot ke jom